Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatly tuğanдар, dostlar, hurmatly bizning qatlaaluvchilar. Bugun Kamal aka. Kamal aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qal. Yaxshisiz aka? Yaxshi. Sog' qanday? Yaxshi, Xudoga shukr. O'zing qanday? Zamir aka. Shukr aka, kelib qoldim. Assalomu alaykum. Yaxshi. Bugun qaratni chiqaratgansiz, ha? Paylakni chiqaramiz. Ha, Polyak. Polyak. Polshadan kelgan ot. Mana janda qarag'ashqa. Ot chuvib qoldi. Ha. Başta 14 gündən keyin 14 gündən beri minilib o'tadi-da. 14 kun bayma-bay minildi aka? Yo'q, turib qoldi atdı. Ancha-muncha turib qoldi, ha? Ova. Anan mına qar jag'anga ot jengildey boshladi. O'zi qor jag'anda ot suvit degan qanday aka? Ilgardan tilderni suvini ichirib chopgan ot yaxshi bo'ladi deb qoladi. Ilgar ata-bobozdan. Buni jugura olib dedilar. Mına ko'rgin, ot suvganda любой ot juguradi. Ana paylaklarga tanalasın, paylakların любой kulib bo'ladi ekan qo'ydim. Yaxshi arish tushdi-ku. İçi az maqtangan, mana ona turgan atratlar. Ha. O'ta kulib at. Aha, Qarabay ekan. Ha, ol Jalovatın Dakanuruk degan atdan. Ha. Mına ol yerden kulib atı. Ökönenen ozatda. Ekonotan ush palak hozir. Ova, jarishkana bosib ketdi. Start qilsa ozat deysizmi? Ova, jarishtirasizlar. O yerdan jarishtirlar. Ekoni bir qo'yib ko'rchi o'ynayapti. O yerdan. O yoqdan qo'yadi. Bunda bo'lsa men chapqilab o'yna. Men jig'ilib qolaman. Aka siz chapsangiz oshib ketasiz baribir. O mana qolib qoladi. Nagani. Buni anda qilib boshini ko'tarib yuradi kerak ona. Ko'rdingmi? Nerede kendini? Yaşı qancha bu? Tayiningni tutgan. Qaron aka. Jangasi yal. Jangasi bu. Ha. Al hem tarbiya ko'rutadi. Aha. Ani birov tushilashganlar. Ayda qala. Ayda. Jugurgan ko'rmi ona? Bo'l, qolib ketdim. Tart. Endi aka, bag'ında qisqa oraliqqa nar qashishi mumkin baribir. Yo'q, buni o'tib ketadi. Sababi bu yaxshi suylak at. O'sha joydan qo'yarchi. Qo'yarlecha. Qo'yar. Jugurgan narxini emas, emerak. Bu yaxshi geriladi-da. Ha, deymi, mana dostlar. Buni juguralib aytdi otiblar. Yaşı qancha ekan aka? Jangasi. Ha. Dokument bormi? Dokumentalni 2020 yanvarda tug'ilgan tay ekan. Bo'yi qancha? Bo'yi 1.70 dan jo'g'arida 1.70 deb qo'yadi. Hem otlarning cho'ngida. Narxini o'lchagimiz 1.55 chiqadi. Solishtiraversin. Narxi janda ketin bo'lib qoladi. Bu otni uloqqa solib ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi? Yo'q, men uloqqa chaqib ko'raylikmi desam ko'yishim beradi. Hem chalg'adi deb aytish kerak-da. Bo'lganlar aytasiz. Hozir buni uloqqa olsang, любой jingga boradi. Biroq chalg'an ot emas-da. Aha. Anan onu aytgan men otni hem suvi tulotadi. Otga hem g'ön o'tadi. Anan narxi putunda kichkina trombasi bor. Qaysi yerinde? Narxi putunda narxi yoshligida bo'lgan ekan. Biz boshqacha deb yuraveribmiz. Kichkina o'sha yoshligida bo'lib qolgan trombasi bor ekan. Bu shishikmi kichkina? Ova terida bir chiqib ketgan. Qattu. Aha. Pulda bir 10 kundan keyin anan minalbay olasında. Suv to'lib kelganda. Ova. Anan jashi o'shol. Yani dokumentin jo'natib qo'y. Men hozir biz otni talada men yurdik ularda. Aha. Bosim qancha deb o'tasiz ekonda? Jo'ndalar. Polshaning eng arzoni. Polsha chiqdi, biroq Polshaning eng arzoni deng, ha? O'sha eng arzoni qancha tursa o'shada. Maga jo'nda keldi men. Ot bog'ida turgan ekan, ot jugurmoq tugul bosalib olgan ekan. O'ta semizmi ekan? Yo'q, o'ta semiz bo'lgan emas. Ot bunda talaga mingan emas-da. Ot bir yerda turaver ekan. Azod o'ylab nima qildingiz bu? Minilgan ekan, bunda otni uzatib chaqib, bunda yuretilgan emas ekanda. Bunda aytganda Ternovkaga borgan emas ekan. Anan o'sha 10-15 kundan beri min o'tasiz. İçi dardaygan, anan tüsüdagi bozg'um to'ldilar. Borgan sayin qap chimbaraga olib ketdi. Hozir javolab nima qilasiz aka kunda? Ova javobasam bo'lmaydi. Anan ot chuchuk to'lgan ot emas. Ha. Buni taqtun surashtirsam, jazda uyurga qo'yilgan ekan. Uyurga qo'yib, uyurdan ko'taram kelgan ekan. Ko'taram bo'lib turib bu. Ova. Men pastda 2-3 qo'ldan o'tgandan keyin oldim-da buni. Mana o'ng to'ya oq to'ya ekanda, shera. O'sha birinchi olib kelgan bola men suylashdim, o'sha aytadi, o'sha yoshligida shunday trombasi bor deydi. Olib ketmaydi deydi. Bosqanda ta'sir etmaydi aka? Bosqanda emas, chapsada hech narsa bo'lmaydi. Javob. Bostirchi, bostirib ko'raylik. Bosir. Yo'q, alsiraqdan bostirib.
Үйірге қойса да болады. Үйір да анық. Ака басын айтам деп айтпай қойдыңыз ғой. $5000 $5000. $5000 біреуге сатқан да. Саған айтайын. Біреу саған айнытып тұр. Бұл ат жүгіре албайды. Ор деп. Мынау шоға саған çıkartып жүгіргенін көрсетіп қойдым да. Жүгірген бір жол неме болып. Мен оған қайра ат мындай жүгіріп атады деп айтшы қиын. Айтқым да келбейді. Бұдан үйірге құлын алсаң да ака, чакана. Жоқ, өзім қолымда болғанда мына 10-15 күннен кейін улаққа салам. Az салайын дейсің, ат семіз атты кішкене бұз боламын деп атам да. Мына суытқаны бір жол чака. Мына ат айныған, шо суытпай чабылған ат. Азы 1000 топқа кірсе да аттың дәрманы жоқ болады да. Biz әліге кішкенеге чыдабай чабыйбыз. Быйыл чаппаш керек болсонда бұны? Жоқ, да бір 15 күн таза миниш керек да. 15 күн таза. Анан кейін чапса ат жақсы жарайды да. Несін оңдадыңыз ба баяқындай? Бұл оңолду, бәрібір бір сезон дәрмансыз болады да. Дәрмансыз болады екен. Олса жуласын қарасаң ene. Бұны алғысы келсе арзан сатып еп. Анан адаш албасын, әлі алтын қурға ташыған жаман оқшаша. Ошондо 5000 экен да мына ака? $5000 бола турган эле. Бола турган жери. Болду. Эгерде улакка үйрөтүп бер десек үйрөтүп беребиз. Ага кепилдигим бар. Кепилдик бар. Уже көз жетти. Мен алиги көп атты чаап көрүп, минип көрүп алат. Мен аттын каш кабагын көрүп алам. Атка көзүм жетти дең ака? Көз жетти буга. Көз жетти. Жеген ичкени күчтүүбү? Жеген ичкени күчтүү экен, азыр жем чөптөн тарттым. Ачыгын айтсам бир пресси 3 күндө жетирем. Жакшы экен анда. Содан анан мындай да Замир. Андай кичине атты кечке чаап ойносо болот. Ошол ат мен жыйынга жараса да аш барса $2000 турат да. Булар жакшы жарасаң баасы чексиз кетет булардыкы. Булардыкы баасы ака өтө. Күчтүүлөрдүкү өтө жогору болуп атат азыр. Ооба. Биздин колдо онда күчтүү пул калбайт. Мен кыймасы да. Ошо Замир. Болду ака, содаңызды берсин. Рахмат. Ушул карат. Болду. Бастырып кой. Бастыр. Мыналар сүрөлөйт ордунанчы ас салганда. Сен сала аласыңбы? Салып көрчү жанына. Каталай жөн салсын. Коркпой. Коркпогон менен жылдыра албайт. Салгын. Sen salçı. Sen salçı. Sala ver, korkma. Sala ver. Urmayla canım salgın. Saldım lan da türtü öyle koy. Korku odatta buradan. Sen sal. Sal. Bunlar öldürürler saltı olardı. Gördün mü? Tamam hakem yekonu siz salına getir. Oldu. Öyle yap. Hop bırakma yat Zamir. Bol keter gile. Haydi yürgülük. Açılı oda tuşulat değil.